دمخوش تماشاوان چارپل مدیا لسر ناو مالباتا چارپل مدیا سلاب و رزگرتن خوش و همه تماشاوان را پیشکش کم. اسیدارم به هفته و پیش رو جامعه به هوا کش و خوش ببوره به هفته جی امرگور روزه شیروین خو پیشکش و بکن و هر هفته وقت برنامه ما کو لسر روزه و کردستان تکندار ام پیشکش و دکن هیویدارم بدلی و به نصیر سبا و خوش تماشاوان هیجا و جبو چارپل مدیا و خباتکاری چارپل مدیا جی گلکی سپاس و سلاوین گرم لواندک گل تماشاوان برومت و هفته جی روزه گل گرمه لی روزه و هری در اوی دایا سرگرتیه مثلا و دماجویا امرالی و دانوساندنه که آلیه دولت دبیجن ترورسیز ترکیه و آلیه دم پارتی دبیجن دموکراتیک ترکیه لسر وی واری آشتی و دموکراسی دبیجن اف لسر همی بویر و کریارین که لروژه بدهنه سر وانگرتیه بگمان دنابره دا اف دانوساندن و او دجبریتیا جهپی و آک پارتیجی روژه با ما باکور داگرتیه tabi roja bedene jihane li ser perçe dene li gorê dema xwe em li ser wan rojava jî bisekinin lê em dizanin ev hefta dawî ye ku ev dema imralî ew danûsa nêwan dest pê kir ku vê dest pê kir hûn zanin serokê MHP Devlet Bahçelî bi dengê wî dest pê kir ev danûsa naş 2022 birda hene li ser vê hevê projekî ye vê heftê jî ev heyeta nû Midhat Sancar jî beşdarê vê heyetê bû piştî ew mervê berê ku önder çû rehmetê ya mir neyse vê heftê îro çûn ew çûn İmralî tebû ewqatê Abdullah Öcalan Özgür Faik Erol jî wan rabû lê hê encamê wê civînê nehatiye lê tê pêşbînî kirin ku Abdullah Öcalan ji ber ku 12 mehê wê grûbekî PKK bi merasîm çekê xwe têxin erdê ya jî teslîm bikin bişewtin çawa dikin ji bo wan dibe ku Abdullah Öcalan mesajekî ji raya giştî re ya ji wan re bişîne vê mehê de herhalde ez bawer dikim gorê hatin diyarkirin neyê mehê jî vê heyeta hanê tabi bê ku ewqat tenê Pervin Buldan û Midhat Sancar wê ew ê raronin bi Tayyip Erdoğan ra civînekê bikin tevû ew ê mîtê û wezîrê derva filan nev wezîrê derva tevû ê berpirsiyarê mîtê û alîkarê serokê Serokkomar rûnikin her wiha di vê navberê de balkêş bû serokê mîtê serdana Iraqê kir tabî ev serdan haziriya wê ew çekê ku teslîm bibin wê çawa bibin çawa deynin li ku deynin bi kêra deynin danûsan ne ku bi navbena hikûmetê û Dem Partiyê û PKK berpirsiyarê wan di vê çerçevê de ye yani ew çek çawa bêdanîne li ku bêdanîne çawa teslîm bibin wê encamê wê çi be ew kesê ku çek deynin paşeroca wan çawa be di vî warî de aliyekî vê meselê jî bêguman hükümeta Herêma Kurdistanê ye yani bi aliyê yenekê û PDK ve û aliyê Bexdayê ye ji ber ku wek dewleta Iraqê beşdarê vê îş ye İbrahim Kalin jî çû haziriya wî kir di wî warî de danûstandin kirin piştî wî evê heftê derbasî ew bû yani çû hekariya berpirsyarê wê herêmê dewletê û eskeriyê xwaniye ku li wê derê jî wê çek bên teslîmkirinê ya jî amadekariya çawa ye di wî warî de danûstandin kirin yani çû geverê evê wana aliyê qilaba wan ew danûstandinên germ vê heftehanê rojevê da dikin êja ji bo Kurda yani ev demajoyê tabî em hemî aliyên Kurda li gelin û hemiya jî diyar kir wek kes jî wek ew ê jî piraniya Kurda gotin yani
اف چکدا چک و شر و چک کو بناو بشی هی كل باكور روجا بكاتيا وتفيدا كيجنا كاميا ملتي كور لبرچه دنيا جزرار دكيجنا كور يعني لبرچه دنيا جديجنا بربه كي چکدانین همی کردا پشکری کر yani ekol باکور و در باکورجی همی آلیان کردا پشکری کر و bu hayan haj peşkeri edin hemji peşkeri edin dibêjin ev şerê hani bisekine başe ev navê wate yani heqê kurda tina şer bikin ya ew bikin ew meselekî dine lê şerê ku îro rojava ku îro têda ye teknolojiya ku îro ev şer û pevçûn û ew ê şxun şer li bakur tune lê dengê wê û rengê wê zirarê deme propaganda wê jî zirarê deme ji bo wê jî em hemî li gelin şer bisekinin tiştê ku alî li dij derketin em li dij derketin çi bû me got yani şerdanîn peke xwe belavkirin aliyek ye lê alî tune ku ji divê meselê da serkêşên Kurdistanê dîroka Kurdistanê hinek malbatên ku di ber vê doza Kurd û Kurdistanê da êş û elem kişandire neheqî û heqaret diwan bibe ev neheqiyek ye ev mafê kesê tune neheqî li dîroka me bikin li hebûna me bikin li pîrozbayiyên me bikin ev aliyekî nexweş e û ya din Tirkiye û her kes jî bi wan re ev dem partî jî bi wan re her danûstanê xwe da ew ê da dibêjin terörsüz Türkiye û Tirkiye wextê dibêje terör yek tiştekî binav dike Kurdê mafê Kurd heye mafê Kurdistanê heye terör e terorîst e bû hawayê ji destpêka vê komarê heyan wiha bû hawayê ew ê kirine wextê gotina terörsüz Tirkiye vateya wan ji aliyê wan da tunebûna hebûna Kurd e ê ku hebûna Kurd dozekî li doza Kurda xwedî derdike wek terorîstin tunebûniya wan e lê bêguman aştî eger aliyekî pêl serê hênka bike û ê binî û ê serî tev da bêjin aştîkî wiha jî zehmet e yani wek civat zehmet e eger bi rastî evê dewleta hanê derbasbûyê xwe lêborîna xwe dixwaze bi Kurda re dixwaze li hev bike lazim e bê şert û merc mafê Kurda qebûl bike ê aliyê ku divê meselê de aliye wextê bêjin wala federasyon navê li rewşa sosyolojiya netewî nayê otonomî li sosyolojiya netewî nayê û mafê çandê jî li sosyolojiya netewî nayê lê binî de danûsandin heye wê çareseriya çi ye çavê min çareserî çi ye çareserî terörsüz Türkiye yani Kurd daxwaza tiştekî nekin devê xwe bigirin êşxon problem tune wê çareserî bû hawayê danûsandinê ku hene jî em zanin tenê çawa çek bê danîn kesê ku zindana dane em jî li gelin kêfxweşin ku girtiyên di zindana da ê siyasî ê ku du maneyê de hatine girtin bên berdanê ev zordariya ku di jiyanê de heye bê seklandin di bêguman me hemiya kêfxweş dike lê eger em dawza tu mafekî û tu evekî nekin danûsandinê bidizî û nizanin vir da wê da hene ewana jî hêvî û serê milletê gêşkirinê tabî aliyekî dinê ye aliyê dinê ji bo rojevê şîlo bikin ya ji lîşo bikin evekî derdixin lîstê gunehbara tê derxistin tehdîtên tên kirinê ev tehdît ji bo nava xwe ya derba xwe jî nexwaniye lê mihîm serê milletê tevlihev bikin serê derdora ê ku wê derdorê ne tevlihev bikin yani tu wextê tiştekî naxwaz kî vê mesela we xwe fesekî fesebkî çek deynî kesê ku dij vê derketiye tune yani şîrovekirina wê jî bi serê xwe meselekî dinê ye em li bakur çekî divê çerçevê da û mesela AK Parti û CHP ya jî dewleta Kur û CHP ev şerê ku ji komara Tirkiye heyan wiha hatiye ku vê komarê du dijminê wê hebû yani ji xwe re kirbûn dijmin astê xwe yek jê Kurd bûn wek civat em heyan wiha jî hebûna xwe domînin aliyê dinê kesê dîndar bûn lê îro dîndar li ser hukmin keyş û fesal na destê dîndara da ye wê ev şer û pevçûnê wan qeneta min li gorê wê ye yani keyş û fesal ku ketiye destê dîndara ew
درباسبویین که لدجه وان هاتیه کرده ایرو دخوازن طولا خو هردن حیاجیه کی اوی چه قاسی دوم بکه بسر کبن نب سر کبن انجام اوی جی شیروه tabi teşekkür نظیر yani نزانم yani henki tiştedine jî nizanım serda şiroveki şiroveki beçuk bikin yani ana de carna de diroke de henek buyer henek kiryar رو dedin براستی جی هم شیروکرین آوان هم شی تیگهشتن آوان زحمته yani tu bçawi şîrovedike nayê fêm kirin û ê ku dixwazin vê meselê jî fêm bikin tê nakêşin yani hequsî alos tevlihev yani destên gelek aliyatê de tevgerek û yani werkiriyê ku êdî ne hevalên wan û ne dervî wan di vê meselê de yani hem tenakêjin hem jî aloziyek peyda kiriye. Ana terörsüz Türkiye yani Türkiye bê terör ji bo Kurmancı axêven ê dervî Bakurê Kurdistanê devlet bengehê vê pêvajoyê Türkiye bê terör danî. Abdullah Öcalan de nivîsên xwe de mesajên xwe de dibêje paradigma a Erdogan û paradigma Bahçeli ew jî beşdarî nava wê paradigmayê dibe paradigmakê rast e û ev paradigma dikare bibe çareseriya esasî. Ev paradigma çi ye? Ev paradigma terörsüz Türkiye. Başı terörsüz Türkiye. Şiddet çi mani? Ana ji tarîxê de ji serî ji avakirina vê dewleta dagîrker a dewleta Türk heta îro hemû serhildanên Kurda hemû berxwedanên Kurda hemû dengên Kurda ê cida bi terörê binav kirin. Terör wekî dinê jî navê Nezîr ama her xwestekeke jî bi terorê her daxwaza ziman daxwaza tu çi bêje yani her gotinekî Kurda wek terör di felsefeya dewletê de hatiye şîrovekirin û bicî bûye ev terörsüz Türkiye veya Türkiye bê terör berdewama vê stratejî û felsefeya dewleta Türkiye yani xebat û daxwaz û tevgera neteweyî a Kurdistanê bi terörê tê şîrovekirin. Yani tenê veya ji bo PKK nabêje bêguman. Dibêjin yani terör her hînê jî bine li hev kirine güya hatine bahevdû wawê çeka dînin û dewlet Bahçeli derdikeve dibê nizanim çi dewlet Bahçeli hînê jî dibêje terör û serokê avakirê vê tevgerê yani wexta dibê terör evana bahsa terörê dikin bêguman ewilî PKK binav dikin. Şixa PKK wek tevgera Kurd û berdevkê tevgera Kurd şîrove dikin û dixwazin hem dünya rojava dünyayê de veya bêqebûl kirin û hem jî di rojava Kurda û Türka de ev bi vê maneyê bêqebûl kirin yani tevgera Kurd PKK'yê PKK jî terörist e serokê wê jî Abdullah Öcalan'ı îro Abdullah Öcalan beşdarî nava vê paradigmayê bûye û paradigma dewletê qebûl kiriye ku rast e Abdullah Öcalan bixwe jî dibêje di wan mesajê xwe de dibe avana yani Kurd zaten zimanê wan têk çûye yani Kurd wek millet nînin ne millete ji bo ku ne millet jî zimanê wî jî nebûyî zimanê milletekî
دیروکاوی شخوا آلوزگریه آ عشیرایه آ کشتنیه آ بربریان ناوا هفدویه yani tüm helwesteki milleti de diroke tüne diroka kurdadı. Jiber veya jî PKK bixwe Abdullah Öcalan bixwe ve helwesta devleti meşru dike. Dibe meşru. Çünkü vakta tu ne millet be o tu mafi milleti bixwaze tu awaki ne hakîd be yani. Tu çavat ne millet tu mafi milleti dixwaze. وكان بيجن إيرو لتركيا تشركز رابن بيجن أم ملتكن أصلي ملفرن ودولتها مجي ملتي مجي خاكا مجي أف لفرن أم دولتك دخوازن يعني ويخرج جوان بيجن يا إبراهيم هو نراستن يعني لكرد نولون أما أجلان والدولات دخوازي أستا خباتا كردستاني داخوي أستا كو ادي كرد لتركيا بأساس خلقشي كرد نا ملتن زماني كردي نا زماني كي مدني اي ملتكية زماني عشيرية زماني جيائية زماني نتيجهشتنية بمعنية تفلهفة آلوزة وك دكتور ناوي چبو ايد زماني سردما آواكرنا دولت ايدم جبو زمان دکتر فریتز درخستن به نام دکتر فریتز کتابی چکرن دوی داری بیشه شخواد بیشه سی یا جی چل کلمه کردی هنه و جی هات بس یکی ترکیه سر ناوی yani bu navi denirse او کرد زازایه yani او اكو بنجه تركيا داني او جي بخوا او كتاب دبيسي نيسا يعني بنافي غريب كر جبوكو ايجاري جيجرا جوي كتابي بقرو شخر بكن ام بيجن قانت بكن يعني وك فايد شتاش درفيجي فانتشتا دبيجن واني ايروجي عيني تشتي عيني بيفرجوي يعني هگر دوی دمه دگوتن زمانی کردی تنه نه زمانه وک آرنجی دگوت zaten نه زمانه کی مدنی نه پیوستین بی زمانی مره پرورده بکی yani نکارش خو پرورده بکی جبروانا avantajte ku iro pek kedi bejin tevgera Kürt be teröre tegredan Abdullah Öcalan meşru dikin dixwazin bikin serokê Kurda û di rêya wê di rûyê Abdullah Öcalan de dixwazin tevgera Kurd bi terorê bêgirêdan û ji meşruiyeta wê bi dûr bixin. Esas ev e yani terora Tirkiye bê teror di bingeha xwe de ev e û tu tiştekî din ê nîne. Ew PKK ji xwe dibêje aştî û dibêje ji bo civaka demokratîk û nizanim çi ji xwe di hemî kelimê wan de evan hene kelimê quretînin giroverin tu mana wan tu neyê tu cî jî ji wê dirir tu neyê û daxwazên PKK jî wiha ye ew wek te jî cenabê te jî got yani kek baran yani ana PKK tiştê ku dixwaze yani tiştê Abdullah Öcalan dibêje ji bo xwedê civata Kurd aklê xwe bidin serê xwe yaw hevalên PKK endamên PKK hogirên wê aklê xwe bidin serê xwe yaw PKK Abdullah Öcalan dibêje ku Kurd ne millet e ne federasyon ne devlet ne otonomi hatta mafê kültüralîst jî pêwîst nîne baş e ji bo evan tişta ku naxwazin ji dewletê û van tişta daxwazê wan de di programa wan de cî nagire baş e ji bo çi wê şer hebe ji bo çi wê zarokên Kurda ciwanên Kurda qehremanên Kurda wê li serê çiya bêkuştin ji bo çi ji bo çavên Abdullah Öcalan tu tiştekî din tu neyê Abdullah Öcalan bi dewletê ji serî heta îro ev 5 salê Abdullah Öcalan û dewlet projeya tunekirina tevgera netewî li Bakurê Kurdistanê proje kirine stratejî ev e îro ev stratejî berdewam e
tiştekî din tune. Ha îro bêtir derketî çünkü bu yerên li Rojhilatan Navêrast bu yerên li Kurdistanê bi tevayî ewan mecbûr dike ku hinek pêngava hinek tişta bavêj. Lê Tirkiye înat dike. Dibe ji dervî terörê tu problem tune ye. Şuxa yani navê çi ye serokê dewletê Recep Tayyip Erdoğan û pirsekî Kurdî tune ye. Pirsa Kurdî li vê derê xelas bûyî çareser bûyî. Heyî pirsa terörê ye. Em ê dixwazin wê çareser bikin. Aynê ev e îro jî wêya dibêjin. Yani PKK ji bo dengên cuda ê nava xwe bitemsîne, bêdeng bike, ji xwe ewan qalemşir û şîrovekar û tefsîrciyên ayetên Abdullah Öcalan her roj di televizyona de xelkê dixapînin manîpulasyon dikin. Vana giş derewin. Giş manîpulasyonên bingehê terör Türkiye bê terör tinekirina tevgera neteweyî û şiûra neteweyî. Ya naha şxon wextê naha em Kurd eger em bêjin ji me re otonomî navê, federasyon navê, serxwebûn navê, kultur jî navê, yani kulturalizm jî tiştekî li sosyolojiya me nake û em aliyê dirê de jî dibêjin danûsandin hene, piştîviya danûsandin hene binevî bad em danûsandin ji bo çi Tirkî. Zimanê me zimanekî bi kêr nehatiye û çandê em naxwazin. Em danûsandin çi dikin? Yani çima em danûsandin nebikin? Ana kalk baran tişkidin bêjim. Yani ana dibe mesele kültüralist. Tiştekî ev kültüralizm yani tiştekî war hêsan nêne yani mereveya bij bo milletekî bêje. Çünkü ferqa me û Tirka cudahiya me û Tirka cudahiya me û Ereba cudahiya me û Farisa mesela kültüra me çanda me zamanı he em wê jî naxwazin. Erê işte tu vêya jî nexwazin mana wê tu vî milletî tamamîle tazî dik. Hiç. Na balkêşe xeberekî vê heftê ev kîjanî bû weşanekî da ji serê Salêheyan wiha yani ev xwedêgiravî mesela demajoya aştî biratî nizam çi dora çil û çar bûyerên binpêkirinin ya jî dijberiyê li ser zimanê Kurdî hatine kirinê. û sedê bêje şêstê wê jî ji aliyê avayiyên dewletê bi xwe hatine kirinê. Yani evana ser ziman û çand hem li aliyê hepsxanê de hinkî bûyer û kiryar, li aliyê weşanê da, li aliyê civakê xwezayî da, daireyê fermî da neheqî û binpêkirinên ser zimanê Kurdî tê kirin. Yani dev ji evê ber de yani zimanekî em fer bikin hezar insan jî bi zimanekî xeber din, sed insan jî bi zimanekî xeber din, mafê tu kesê tune êrişê wê zimanê bike û neheqî lê bike û evê demajoya aşîtî û biratî û evê da li her derê Kurdistana Bakur jî li aliyê Tirkiye jî destdirêjî û zordarî li ser zimanê Kurdî gelek ca bi didome. Yani ev jî aliyekirînê balkêşe. Gelek girîngê kak baran çend gotina ser wê jî bêjim. Ana li Rojhilatan Navêrast bingehê dijîtiya antisemitîzm yani antisemitîzm û anti-Kurd êdî kirinî yek. Wexta ku behsa İsraîl dikin mutlaka wê behsa İsraîla biçûk jî bikin. Ev ji aliyê Îranê jî de, ji aliyê Iraqê jî de, ji aliyê Sûrî de, ji aliyê Tirkiye de şoxe bêtir. Ev kirinî yek kirinir yani axlaqekî kirinî stratejiyekî esasî. Antisemitîzm û anti-Kurd sistem. Anti-Kurd sistem îro jî li Tirkiye wek berê aynê dewam dike. Hinek şekilî tişt hatine guheran. Lê wek stratejî li stratejiya dewleta Türk li hember Kurda, li hember milletbûna Kurda yani ev gelekî stratejiyekî esasî û hiç guherîna ciddî tê de nehatiye kirin. Dizaniş ber çi ye? Ji ber ku divê erdnêgariya hanê da
وەک ملت کەڤنە شۆپ کەڤنار تەنێ کورد تەنێ هەنە یعنی ترک جی داخل یەک جی جوانە وەک کەڤنە شۆپ و ملەتێکی لڤی وەلاتی نینە لڤێ نگاریە نینە هەبوونا کووردا تەنەبوونیە ئەوێ دکە یعنی تهدیدێکی لەسەر هەمی ئاڤایی و بنگەهێ وێ ئەوێ خرا دکە ji bo wê jî tirsa herî mezin Kurd e esasî dinê jî ev e yanî dewlet li ser antî Kurd antî cudabûnan hatiye avakirin wexta ku Kurda qebûl bike û bêje yanî Kurd henin milletekin û heqê wan û mafê wan henin û vê dera Kurdistan ê bavê me ev çend sal sed sal tu li vê derê tu li morîkê diya xwe digeriya divê tu wan neheqiyan wan jenosîdan wan kuştina û talankirin û wêrankirina gişa tê çawa bi vê rengî berdewam bike û hema ji ber çavê millet bibêj yanî Tirkiye naxwaze vêya qebûl bike dîroknasên Türk min ê wêya bigotaya ji serî heta îro dibe em ê Kurda qebûl bikin Kurd li Tirkî henin lê Kurd wek millet li Tirkî tunek û çê nabe eveya xeta sor a dewletê divê vêya neyê qebûl kirin ev stratejî bingehê vê xebata dewletê antî-Kurd sîstem ev e yanî Kurd wê li Bakurê Kurdistanê wek millet neyên qebûl kirin wê wek etnîk jî neyên qebûl kirin wê wek grûp kolektîv jî neyê qebûl kirin wê wek kêmnetewe jî neyê qebûl kirin lê Kurd henin Kurd evana jî îro bi vê stratejiyê wê bivin anayasal vatandaş yanî anayasal vatandaş bingehê wê çi ye netewa demokratîk e anayasal vatandaş anîne xistinê vê esasê vê astê û ji vêya pêv jî tu problem ji bo dewletê li hember vêya tune yanî ev e PKK ji di esasê xwe tişkî naxwaze heta niha kelîmak ji yekî Kurd ji yekî berdevkê wê derketiye ku PKK ji bo Kurda çi dixwaze Kurd haklarî Kurd nizanim çi filan tu tiştekî konkret naxwazin nabêjin derew e PKK serokên PKK Abdullah Öcalan rojekê ji roja divan mesaja gişa de ji bo Kurda tu tiştekî naxwazin êdî hogirên PKK ji bo Xwedê law we zarokê xwe bikuştin da zarokê we şehîd ketin malê we xerab bû malên we xerab bû we maddî û manewî we alîkariya vê tevgerê kir ma ji bo anayasal vatandaşlik bû law ji bo Xwedê hemkî dengê xwe bilind bikin law em nika em me ji yanî ev çend salin ev çel salê em dikû nakin bi we fêmkirin nadin yaw û hûn jî fêm nakin tê nahêjin her çiyê hûn bi xwe jî tê nahêjin niha yani li gorê dema xwe em ew bikin eger pêwîst be ev me yani wek serik me hanê ziman niha Tirkiyeyê ev bêguman girtina serokên belediya şaredariya wek usulekî demokratîk û hiqûqî tiştekî nelirêye li gorê me pêwîst e meriv li tij derkeve yani qebûl neke ji ber ku ne hiqûqî ne demokratîk e ne avayekî ew ê ne yani ne hevdemî ye yani polîtikakî ne hevdemî ye lê ev dan û sendin û bingehê xwe da xwaneyê ku yani ji avabûniya vê dewletê heya niha ji ber ku ev dewlet ser nakokiya hatiye avakirine yani bê nakokî nikare bijî ji ber ku nakokî tune be bingehekî wî ya dinê tune yani ser vê jiyaye bi kurtayî meriv hinekî pêwîst bibînin ser vîya min ew ê ku hinê ziman ama çerçevekî ew ê em hinekî jî bûyerên perçê dinê jî niha rojeva me dane bandorê li ser pêşeroja me dikin yani İranê her roj Kurdê me tê dalqandin li Iraqê problemê çê dibin li biniya xetê problemên nû dest pê dikin diwan wara da tiştekî gilover ew ê bikî em derbasê dibin em gelek balkêşî kakbaran gelek balkêşî ku di destpêka pêverjoyê de pêverjoya ku dewletê bi xwe bi PKK qebûlkirin da
ve Türkiye beterör projeye paradigmaya Türkiye beterör be edim PKK güya lehev kirin divê neyarek ji bo wan hebe wê neyarekî çawa peyda bikin bi navê ku dijî vê projeyê vê paradigmayê ji der û dor henin herî însanên kesên kesayetên neteweperest faşîst nîjadperest bêle hatin girtin yani ji dev ji CHP berdi dewlet bê neyar bê ku dijberî hinka dijberî tevgera dijberî xwe dijberî em bêjinê neyarekî ji xwe peyda bike nikare bijî Türkiye nikare bê neyar bijî divê neyarî wî hebe îro neyarî wî bi PKK li hev kiriye em bên CHP bûye esas dixwaze CHP bitemsînin dixwazin hinek wek dibêjin tê gotin dixwazin Kılıçdaroğlu ji nû dibînin nizanim dixwazin guherînê di nava CHP çê bikin ew kesên ku derdikevin pêşwana ji nehêlin dengê wan nehêlin hêdî heta ku bihêje em bêjin dengdanê ji bo serokkomariyê alternatîf li hemberî xwe Erdogan nahêle kesî nahêle ev ya jî wê bike yani wê wan ditemisîne dibêje ev paradigmaya dewletê yê kesê ku li hember vê dengê xwe bilind bikin ew ê bêdeng bibin ev di stratejiya a gotinên dewletê de Abdullah Öcalan rasterast hevalên xwe jî tehdît kir ku kesek li hember vî tiştî derkeve ew ê bên em bêjin bêdeng kirin dewlet jî aynê tiştî dibêje dewlet dibêje ku li hember projeya dewletê derkeve wê bêdeng bive dewlet ji xwe tiştekî wanî dibîne bi amê ev nakokiyên wan tarîxînin ji dîrokê dewam dike navbêna Kemalîst û Kemalîstên Müslüman de yani Kemalîstên Müslüman û Kemalîstên nîjadperest her du jî nîjadperestin de di nava wan di nakokiyê desthilatdariyê didomin îro jî ew yek ji wanayê tu tiştekî zêde ku bi xwe re bîne jî fayda wê ne li milletê Türk heye ne li Kurda heye ne li tu kesî heye ji bo wan jî tu fayde tuneyî ba me niha me li gorî dema me jî em hinekî li ser perçên me yên Kurdistanê êdinê bisekinin ji ber ku niha yek jê li aliyê Rojhilat Kurd di nava Agirda dijîn aliyekî êşa me ye ya piştî ev şerê İsraîl û Îranê ku encamê wî û xwaniye İran berê jî çavarê dihat kirin İran wextê zor bê destê her kesî dikare maçî bike hemî tiştê qebûl bike û werkir jî werxwaniye werkir yani hemî tiştê qebûl dike tenê birazrar negîje îdara wan birazrar negîje sistema wan çi pê bê çi jê bê xwestin wê pêk bîne xwaniye gîşte wê astê lê berda bêxwedî kir bêxwedî Kurdin her roj Kurda dadixîne Kurd wek hevalbendê İsraîl dibîne û dijmin dibîne û her roj xwin berê dijminatiya wê heye her roj Kurda dadixîne ev jî êşekî mezin xistiye nava Kurdên me yên Rojhilat problemekî mezin e ew problem jî heya çi dereceyê bidome tiştekî dinê aliyê dinê partî rêxistinên me yên Rojhilat ji ber ku têkiliya Iraqê û Îranê û her du jî hukmê şîane bandorekî gelek zêde li ser Kurdên me yên Rojhilat dike û partiyên me yên Kurdistanê hikûmeta federal jî dibin bandora Iraqê daye bê polîtîka wan bi serê xwe nikare ew bike û her roj benevê jî têgirêdan em ê hinekî li ser wan şîrova bisekin ji ber ku hikûmeta Kurdistanê em zanin yani di hezar û hevda de ew mesela referandumê û piştê wê ew êş û elemê Kurdanê kirin û Kurda werkirin ku bi çak Kurdistanê rakirin şûna wê wek
دولت يعني معمولة دولته معاش وانجي بغداد دن هر ما بوك عادتك هم بوينك روجانه هر ما هرم بغداد كام معاش ما في ما هي بدن كام معاش ما في ما بدن او دوی وارد دانو سندن میکرن دانو سندن بغداد کردستان کتن و آسته لإسال طبی خوانه هر کد چه بغداد خورد ده بغداد ناکوکی خوشی سبب ناکوکی خوشی دخواستی کردستانه دوی وارد بالتفاهی قد کرنا معاشان روشاوه لآلیتنه هزه من سرکه کردستانه پارتی ویکیتی ابو سالک زیتره نشکه سالکه هل بجارتن چه بیا نکارن اتفاقا که بکن حکمتا که خوابا اف جنوتو یکی بردا اداره کردستان های حیان وان نکاربنا اداره که خوی آبا شباب فدراسیون 2003 حیان وهای منکار بیا فدراسیون که وقت اوه اداره که خو آبا شباب کن دستور که خو قانونی خواه بکن لنبر بغداد یک رزی و یک دنگی خواه بکن اول همی آستانگی گیشته بودو که ایرو گیشتی و آسته که دولت عراقی به وار آبوری دا وار سیاسی دا وار تکیلی دربا دا وار عسکری دا همی واردا ایریش خو لسر کردستانی خورد کرنه و بگمان دولت در دورش همزان یعنی کسی کش کرده حسب که اداره و حسب که کستونه ای که حس کرنا مجی هبه نیو کردام خوش هبدو حس ناکن کرد خوب خونه یعنی در ما اوه و دانو سندن دولت مزنجی بگمان لگور منفعت خوی روزانه وک ایرو اداره امریکا که خانه جی ترکیه جی وک اوه که بنگهینش خورد دگه هم مثلا سوریه دا هم مثلا روزات ناوین دا خانه بشکل بهتر ملدا ترکیه و لگور داخواز وانجی بشکل تب دگره دوام وارادان ام هناكي لسر بسكنن سر مثلا باشور وبيكما وكرتي اوكيجي لبنياخته يعني باشور روجابا امزانم كونغركي چيبو ناوا كردا ده همي بشن كردي بشتار بون پشتی وی لحواتنا کی هات کرنے بریارن هاتن بلا کومته کی هات آوا کرن لی ام دبیرن دانو سنne کو شامرا هم حسد عالیه کی به دو پر خبر اندن درکد انا کس عالیه کی دانو سنم سری خودتین کرنه یعنی او کومتا بش وکو او بیجن یا زاروک مری چی بود یعنی گلو دوی چرچوه ده نه دوی چرچوه ده بکرتای نه ده دقیقه هیه ام نصر وانا او بکن باش پشتی حق سروج خامنی جارا یکم دو نوت متری دبن عرضه درکت سر خاکی و پیشوازی وی هات کرن وکریش کره اف رد دکو يعني امريكا و ايراني لسر هنك تشتغل هفكرن ياجي ايران تسليم بو وان دا الجورد خوازن كو امريكا واسرائيل دكن و تسليم بي و قبول بك اف نايوي مانيكو ادي ايران خلص بو ترامب perfectly good يعني دستهلاتداریا کو ایرو هی تک هره کاوس لی ایران چلبه اف يعني نرينكي جدية يعني نخواستن زراركي پر مزن كو ايدي اف دستلاتاري نكاري بخوات تف بگره او زراركي واني ندان ويت ويا لهنك جياقستن هنك تشتين اساسي تك برن بيكو من وانا ضعيف كرن لي داشتن كو اف دستلاتاري بكذا çünkü alternatif Louis Walati nemaye. Louis Walati alternatif tüneye. Ev yeke beguman ev doji merik disa bahsa İsrailu bahsa nizanim ber hevkaren İsraili yakru ku vak düşman bibinin. İro ev dronen kuten ser başure Kurdistani u dikevin ev drona کی دشینن
يعني جحشد الشعبي حتى دكارن يعني ام بيجن تركي بخوشي دستيوان تهبه ايران شخوا صداست دستيوي تهيي يعني دخوازن في حريم كردستاني باستقرار بكن جالية كيد الدولة ام بيجن معاشي خلقيناتن جالية كيد دخوازن او جي بترولي خاكا بترولي آنيزي كي پرده او ودري داگیر بکن ایرو دو ایوارکی جالیه عراق و همجیش عراق آلیه کی همجی حشد شعبی هاتن ودري داگیر بکن پیشمرگه جی چون پیشیا وان گرتنن ev رد دکو استراتیجیا عراق بی ایرانی ره حشد شعبی و ایرانی اوان دست کفتین کردا تک ببن نتنه مثلا معاشه شخوش جدمه که دورو دریجه پیشتی رفراندومی اف نخوشی و اف آلوزی لباشور کردستان دست بکر و عراق به همی هجوم من خواه به همی کریارین خواه خواستن اوه دست کفتیا باشور کردستان تک ببن وقتی گوتن اوه حیاتا کچو باشور کردستان چوب بغدای سودانی پر وکری جوان گوتیه يعني ام معاش بدن ام لهف بكن لدفي هم دفجي في ستاتيا كو إيرو هي هم بردن اف ستاتي چناب العراق بردوان بكن دو ديسا خبري كي دركت مديا بردف كي سوداني دركت و پر فكري گو دولتا عراق جبو تك برنا باشور كردستاني ستاتيا باشور كردستاني بتونا پردا PKK لسر ناوی حشد شعبی هفکاریا وان آواکر لی نکاری بون دست کفتین باشور کردستانی به تمامی تک ببن اوان پری کومدا گشتکشی کیسی مچو آلین شیعیا پارتین وان هنک کسایت و هلوستا دولتی کو اشخاط اشکره کرن ایدی رخنه دکن دبی حتا نها جبو چه اوام پری کو هاتی داین که دایی دوی ویا اشکره بفه اف جیتی خویا کرن کو اوان نرینو و نوچین کو دردکتن کو PKK به حشد شعبی لحف کریه کو پر جبو کردا جبو مجی پر اشکره و زلال بو ده هلال شعيده ده نافا هلال شعيده PKK قنديل حيا اللبناني بحشد شعبي رب هفبند هوالبند شيعي ايراني رب ده عين مكاني ده جي قرتن وخوستن هلال شعي بهز بكن وافجي اساسي باشوري كردستاني وروج آواي كردستاني بو تيك چونا وان بو ایرو هر دو جی نه تک نچونه لی پر فکری هم بیشنه باشوری کردستانی ایرو دروشکی خراب دی حساب بک باشوری کردستانی پشتی 37 سالا وقت دستلاتداری نتوی فدراسیون دولت اساسی خوده درج عراق رد بیجه کانی معاشه مبد جبو چه وی 37 سالا دوی کرد لخواه ورقلن بیجن ما چه غلطی کرد يعني تاني يعني دفي ايدي الكردستاني قريبو اكونومي آبوريه كي خوا آوا بكن بقامه لباشور كردستاني دستلاتداريا باشور كردستاني بتوائي هر دو آلياجي جبو كو يكيتيه كي اساسي بيك بي هفكاريه كي اساسي بيك بي كار نكرن دي منفعتا هر دو آليا دبوجي اف هر دو آلي بمينن هم جالية عسكري لشكري پشمرگه و هم جالية آبوري و هم جالية سياسي هر دو جي شخور ويا فايدة ديتن يعني ده اساس خود اف دو بندية كو هي كو حكومت نكار بي آواكرن كو پشمرگه دو هزين پشمرگنه دو هزين استخباراتين وقت دو حكومتا آليكاري دكن پارلمنتو اساسن دا دريوي بگرتانا وي پر باشتر بايا دريوي بگرنو هرن مالا خواه بيجن پارلمنتو تنه يعني پارلمنتو بمعنيه لباشوري كردستاني پارلمنتو چه دكه
اوانا گشت دبن سدم کو ایریشن دولتین داگیرکر ای هر چار پرچا بکاربن هجومی باشوری کردستانی بکن چونکی باشوری کردستانی دچاوه نیار دبویی کلمه اساسی یعنی اف دوی جوه دستلاتداریا باشوری کردستانی حتی که بخوازن کم بکن دستلاتداریا وی کم بکن حقی وی کم بکن مافی وی کم بکن ایرو اف استراتژی ایران ویا دکه بناوه دوستانیا اسرائیل عراق ویا دکه اف پرسگریکه کی اساسیه دوی کرد هر چار پرچن کردستانی کرد آلیکاری ببین جبو باشوری کردستانی حکومتک زو بین آوا کرن جبو چه حکومت هون نکارن آوا بکن جبو چی یاو اف چند مهه و دنگدان چکر خلقاتن بهل بجارتن پارلمنتو فکر برا خلق بین پارلمنتو برا پارلمنتو آزاد بهلن برا پارلمنتو بسری خود کاری به بریارا بده ناهیلن هر دو آلیجی ناهیلن اف حکومت چه ببین نزانم چو قیسید منفعتا وان دیگه از فیان نزانم لی از دزانم اف وان کریارین کو من اللي ند منفعتا کردا دیگه مخابر دوی بی آوا کرن حکومت دوی لحف بکن مزگینیت دان کاوی داویا سالی های داویا سالی پیشمرگه ببیک هیوی دارن هر جاری و هیویه که بدن خلقه و نابه هیوی دارن ببه ام لبندنن ام هیوی دکن تفگرام پارتیا ما دخوازکو ام جوان ببن آلیکار هلوستا ما اوکو حکومتک چه بوه پارلمنتو دیسا دست پی بوه وک بری بوه دستلاتداریا سرکه حکومتکی هف بش چه بوه یعنی جبو وارانه به پیشمرگه ببینیک آبوری ببینیک اوه چاقه دولت نکارن عراق نکار لهم بروانا تشتا بکه وان نحقیا بکه لی مخابن او يعني جير ريف ذيك بيكم يعني ام وك سياسي جروجا بيشي حيانها تشج ده سمعت يجبو بهش كرنا كردستان فدرال جبو خرد كرناوي جبو رومتاوي جبو بيش خصناوي تشج ده سمعت يا ما لين خو او خو بيكم ام براتيكي دا تشتكي كم مرف مداخله بدري كنا ما في ما امكانه لوقت ام هرتم پشتگیرن و ام هیوی دکن ام رجا دکن نگه که زودتر کاربن یک رزی و یک دنگی خواه بکن نگه که زودتر کاربن فدراسیون کرد بکن کرد نکد دو بشو سه بشو پار بکری بکن یک تر بن و هبونا و جبو همی سرانسال کردستان رومت که پیروزه لازم موی پیروز با یا خو بپارزن ابدا خوازم وقت ما بداوی هات اگر يعني پر كرتشتكي هبم لجدا بكن يعني برنامج خو خوازم ويا تكرار بكم كاك باران يعني بردفك سوداني كود بيجي ما ب آلیکاری پککی کر جبوکو دستلاتاریا باشور و تک ببن به حشد شعبی ره اویا خبره که اساسیه دوی کرد لسر ویا بفکرن دی زمان صدام جیده هر وها آلیکاری پککی دهات کرن وقت بیجن بتونا دبی ما آلیکاری کر نا بیجن به میلیونان یا فلان بتونان اف یعنی گلکی بالکشه دوین آلیین پککیشی او کسین ولاد پرور نتوه پرور نوا پککی ویا بفکرن ببینن يعني نيار لسوري آلي كاري وان دكر حافظ لإيراني بيوندين وانو إيراني يعني وك بيوندين برابون وك بيوندين خوشبون كيفا خوش هافتانين هيروجيتين هيني دوامه حشد الشعبي ببون يك او حشد الشعبي حمي دست كفتين كردا بدست بككي وحشد الشعبي اللي باشوري كردستاني تيكشو اویا دوی کرد وانتشتا ببینن و بنگه هیویجی عراق بخوابو که آلیکاری پککه دکر پرو سیلح باشه تماشاوان برومه تماتن داویا برنامه خو ام هیویدار نگه که زودتر یک ریزی و یک دنگیا کردان لهر چار پرچن کردستانی آوابه تکلین خوش و براتی و افکاری نو همه پرچن کردستانی دا خوب خو آوابه
ام به هیویه بویر و کریارن خوشتر دل ما خوش بکه پیش روزنامه ده ام ایرو جهاتن داویا برنامه خو به هیویا حیا هفته کدن بخیر خوشی بمینن مالا و آوا امشی بیجن آمین